Echara cha Kanyanyama ni kimwe ha myanya ey'abaturo mu byaro bishatu ekya Kanyanyama, Kyangwira na Wagisa omugombora ya Kitoba omuri district ya Hoima batwire nibatahamwe amaizi go kwejonesa konka ati tibakibasabwe kugira ngu kampuni ya Bwendero Sugar Factory neshuka mu burofu burukuruga mu factory egi ekikoto muno abantu basabe kurabaho ne pikipiki gana gente gakunywa amaizi gano ezindi zigendaga nizifuhabwa amaizi gabigana navwe kitukurora kimwe bintu byaki byo buhangwa muno bifuire nuko kingi muno bikusisa ne byo buhangwa bikusisa ne byo buhangwa ate amaizi gano tuba tukakozesa buli nokwogira no yogera wantu sana kwogera hona ekitongole ky'ebyo buhangwa kyanema nakyo nikitungwamu akakumu obutafa hanshonge kandi bari kugireba bino bibi muno bikutwitire ebirimu byaitu obikwijamu kusabire government tuyambe. Abebembezi ba district ya Hoima bashikira omushicweka eki baraganisa kushikira Bwendero Sugar Factory ahanshonge egi. It's very dangerous indeed. We shall contact them and bring this to their attention. The law on the management of environment and waste is very clear. Rasi ibintu bikurwa musukari bayikire nibazaho bayita tutwerurire. So tugenda kubaza na ba factory ejo ekora sukari ya Bwendero ijyacanu umuceri mu byayiro hano amaize mugura ngahura ngakununka cyari kintu cyone kiragasengeye so ikintu kino kikwetagisa iwe chairman niyo inakubanza president akagamba chairman wowe kyanwa korake twagambaho na mukuru wa kampani egi John Magara ahasumu kandi ibintu bye yatugambira atari handling ya factory amakuru akagasha kwa Ambrose n'wagaba katoto.